Pemirsa krama Desa Adat Kesiman dan Pasar nemonin rahina reditipon wuku bedang sia ngelaksana tradisi ngerebong megenah ring pura petilan Kesiman. Sekadi keuningin ngerebong duk warsa kalih tali plekutus sampun keunggahang dados warisan budaya tak benda WBTB oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya RI. Ringgala semang kemargiang para depenjor kelanturang para manca miwah prasanak pengerob pura petilan ring kesiman antuk pelawatan merupa barong miwah rangde kapundut nuju pura musen miwah pura petilan. Tradisi inucap karin antuk upacara nyanjan miwah nur sani mata tujuan nunas kekuatan suci betara-betari mangde tedun ngelintangin pradasarnya nih saking para umat para manca miwah prasanak pengerob. Katanya nih para pengusung rangde miwah pepatih nyane raris ngelaksanayang upacara nyanjan sahanur sane kantun kerauhan. Ngelantur samian pelawatan barong mewah rangde saha para pepatih sane kerauhan medal saking kori agung raris ngiterin wantilan antuk cara prasawiya memargi saking kangin nuju kaje memargi nuju sisi kau kelod raris muali kangin ping 3. Risampun upacara pengeluhuran punika raris kelanturang upacara maider buana betara betari para manca miwah prasanak pangerob miwah samian pengiring muali ngiterin wantilan sekadi pemargi jarum jam. Pradaksina kemargiang ping 3 saning nyinayang pemargin ring sajoning nyujur kahuripan burloke nuju buah loke saha nyujur suah loke. Inggih punika alam kedewataan. Wakil Bendesa Kesiman sepisanan budayawan Desa Kesiman, igede anom ranuaru nugesang, ngerebong inggih punika pangilen sani kemargiang ring pura agung petilan, mangde sida ngawetuang keseimbangan jagat, utaman nyani gumi Bali. Tradisi inucap sampun mapa tenang duk warse siu 937 nanging kemargiang ring widangan kedatuan utawi puri Kesiman. Wenten paham sani patut kemargiang ring dresteng rebong puniki inggih punika ngerebek saha kemargiang rahina umanis galungan kelanturang pemendakan agung ring rahina paing kuningan tur pinih untat ngerebong. Tradisi puniki nyarengang samian mangku pepatih ring desa Kesiman. Dukrin kapercaya puri Kesiman madrebe wewidangan dahat jimbar kantos desa sanur mewah pemogan. Dados nyane sanit tangkil kepura agung petilan ritat kala pengrebongan inggih punika raos saking sesunan warih puri Kesiman. Ring pemargin nyane pamedek sani kerauhan ngurek ring angge sarira wenten taler ring netra. Ri sampun makasami pemangku ngeranjing kepura petilan kelanturang pangilen wau samian pratima miwah pralingga miwah susunan mewali kepayogan suang-suang. Swece Bali Pos nguningayang.